nitak tu sungai ho zo silbon chaw nitak pha tuni April tarik khat kumsan le som ni langa ni kuin nitak tu su alangai kho mi tiu niu sing ngai thak masangun nungak hingneu nun achan nuwa dinga anami pi te anga panpina ahung dot dung jin kutubang kau tu parchan khom pi hole kanam mi pi te hon GP number kang bi pen hin panpina alapidin her sakna kang bol masa he dan le panpina hung dot na video clip le im koi diwa he nungak hingneu hi kan sanat na nei je ka gohoti muna hun sot tak anu apa ten alen kol ton sum le pa e haksat jikin anu apan achanaw ni sateu a hi lo le anami pi te ho dot thei thei na kingin sum le pa adongun chule inmun lo mun jok thei thei ala zukun a hi wangin tuni tingin aldam dok jonai di pun panpina ahung dot jikun sum le pa somat somni inei kham kham teu sep khom ki di tiu ke choka bangma bol dok jolo ding ka hi jikin kayu te parchan khom pi hole kanammi pi hon pan thei thei na pan lak pi chi dingin her sakna kang bol hi chule nunga khingne hi youtube par khat le hi ki thi video clip chu alen ki di tiu kanammi te ho ahlenga kan se no chu pachano ni kum september langa pa ni damola nasata achunga ana omin ka po pi langa ana kizain mo langa lo ana kizain chi ti chung so na te chana na ti su pi in ahina ahi te lo phalin gohati langa na pol hole boy de atu phalin cha chung November ta da som na bi chu pana chi muni ko ti hin akizan ni ko hin test long abia la bia din abolo hin ko hin operation din an si hin operation long tu sum ta lu abu amu ni cha hin masang an kizan na ahin so pila na ko ma ba de thamin sum la pa ko na thi chan kan na ko hin ko na ni lo pa hi ta ko ni je hin sum la pa din ho ama san ta je hin so pila na ba ni te hon ti ko pila ni ni ti di ni ni kam kam wa pan ni ka pi di ba na amu ba pa hi ta hi Kuki CSO Federal Council kitihon zani March tarik somthum likhat nin joint meeting aneun Ministry of Home Affairs MHN Kuki puitu hole KZC puitu ho kona hung bol najik ho alagen khomui Federal Council kiti Kuki CSO ho chu Thado Tribe Council General Headquarter any Kuki Tribe Council lom hang som Kuki Information Forums hole wal Kuki Zole Director Council ho ahiu Kukizo Council puitu ho thua Minister of Home Affairs Kukin P Manipur Marin puito Zomi Council puitu ho phone mangcha ki ho pidinga kitepna ala bolun meitei ho to thaguma ki ho sakdinga kona ala bol o hi dan thu Kuki CSO chun alagian dokui MHA ho na thil bol hi Kuki ho sung su kek na khada hi MHA hon Kukizo Council ho official tagin kona bol lew Kukizo Council hon mipi ho doidan la khomna kitup tak nei thein tinu mipi ho doidan ho chu Kukizo Council in MHA ho kinga kitup tak cha tu theiding hi tin le again dok hi MHA hon Delhi khopia kona bol nawa Kuki nampi mina wapang Kuki CSO ho chu Kuki ho thathenga wachi a hi puwin Kuki te min sinna dinga wapang hi zo tin thu sukin again hi Kuki te na chuma ki vai homna India dan pi nu ya gam legu dot na ki bol hi India Prime Minister lui Pandit Jawaharlal Nehru puklai sangkhat jaku somli le guple sangkhat jaku somli le sagi laya Kuki Assembly KNA minna alaki bol hi tai tin Kuki CSO minga te chun algen dokui barmagam sunga lin lingji ka thina tu mi jani le somnga lagum pha hi dan thu het doinam hi March tarik somthum lekhat kumsang ni le som ni langa nin barmagam sunga mi pi thanei na lak pik tu Military Council ten zan takin lin ling jikin thina tu mi jani le somnga le gup a hi dan het chi na hi tin agenun mi sangthum le jaku walin limna tuk le na munu hel lowa ho holdo theina dinga panla to zel hi dan thu again hi World Health Organization WHO ten barmagam sunga lin ling ji ka panpina
rupees 8 million apik thu chu March tarik somthum lekhat nin alagian dokui military council ten March tarik somthum lekhat akipat April tarik gup 7 days sung Burma in wangsinna atu jikun lusuna hunmang ding hi dan thu SSC general in thu in again hi Malaysia putra hai lama gas pipeline le station apu ke jikin limna tu mi somni lenga phatawin tu ting hin kangmein ma sonjel hi nakigen hi tun ta ga ding news ing ngai thak theu ji chanchui tan tin ngai tu te le en tu te le bonun umnum le mangpha